زۆر باش لەسەر دانوستانی شاندی کوردی لە دیمەشق من میوانێکم هەیە کاوە عزیزی سیاسەتمەدار و مامەستای زانکۆ لە ستۆدیۆ لەگەڵما بەڕێزکاوە بەخێر بێن بۆ ستۆدیۆی کوردستان 24 دەرفەتێکی نوێ لە سووریا هاتووەتە کایەوە. کورد چۆن دەتوانێت ئەم دەرفەتە بقۆزێت؟ سلااو ڕێز بەڕاستی ئەو شتێک گۆل سووریا بوو ژیانێک نوێیە عەسرێک نوێیە قۆناغێکی نوێیە و ئەم بێولۆ بهێوینە هەم کورد و هەم عەرەب و هەموو پێک هاتێ سووری ئیدی ژوێ دیکتاتۆرێتێ خلاص بوو حکمێ ماڵباتە بشار خلاص بوون حزبی بەعث خلاص بوون ئیدیۆلۆژیا حزبی بەعث خلاص بوون هەر ئەوها ئێمەش رووسیا و حزب الله و میلیشیاتی شیعی و لێشکەری ئیرانی گۆل لە سووریا بوون داگیر کردبوون ئەوانەش دەرچوون یعنی ئیرۆ فرسەتێکی پڕ باش هاتی پێشا هەموو ملەتێن سووری ولۆژیش بۆ کوردان تشتێکی گەلێک باش هاتیە و هەم معارەدە و هەم خەلک و هەموو کەس دامپێدان دکن کە لە سووریا کوردێک هەیە کوردجی جیوی دبێ پارێزراو بە دەبێ گۆ مافێ کورد لە سووریا نودە هەبێ. زۆر باش کوردێک هەیە لە سووریا بەڵام ئەو کووردە یەکدەنگ نین و کۆک نین پێکەوە تا ڕادەیەک چۆن ئەکرێت لەم بارودۆخەیە دانوستان هەر لە نێو خۆشتانە هەبێت یان کوردانی سووریا لە ڕۆژاوی کوردستان بۆ ئەوەی بتوانن بە یەکدەنگ بچنە دیمەشق و داوای مافەکانی هەموو ملەتێ دنیای دە یەکدەنگی نینە نە عەرەب یەکدەنگن نە تورک یەکدەنگ نە فورس یەکدەنگن کاتێ لەو ناوچانەیە ئەمە ئەزمونەمان لە عێراقا هەیە لەو ناوچانە کاتێ بابەتێتە سەر مافی کورد ئەوانەشی ناکۆکن وەیەکەوە کۆکە بنەوە بەرامبەر بڕاستیژی ئێمە ینی ئێمە تشتێ باش لە ناو کوردی سووریا ئێمە شەڕی ناوخۆ نامە چێ نەبووی خوین دنامەد نینە ینی ئەو ناکوکیە گۆ نامەد مەسلەی ئیدیۆلۆژین و سیاسینە دەبێ گۆ دوێ فتراهانێدە ئەو مەسلەی ئیدیۆلۆژی و سیاسین بدن عالیەکیان ئەگەر گۆ زەحمەتیەکژی ماکرە بە هەنێک کەسێ ماشتن ئەوانات بێن ئێستا نە کاتی خۆی ئەموانە ببیر بینن ئیرۆ تشتێ پێویست ئەوە ئەم وان بگێنە اتفاقك واتفاق بريش ما كريه مال هولير يكري هولير دو مال دو كري بنينكي كردي هاوبش هي رؤيه كرديه مشتركه نعم هذا هي وانها آمدن ديس بكن وبراستيجي از بوك اكاديميه كردكي سوري هم احزاب كردي هم المعارضه وانو هم البيدي وبينكي وانا كسي وقش ايرو داخواز كن جناب سروك وربيش حموكس البندي جنابي سروكن جو او ناكوكيا بسيط جو هبجي شهر سربك وكردي سوريا جارك دي بيك دنگ قاربن وفدك مشترك هر نشام باشترین جۆری حکومڕانی بۆ سووریا بۆی مافی کوردەکانی تیا پارێزراوە بێت چییە بەلایەوە؟ آنها شكل رژیما سیاسی او تشتاني جيوبوليتيك يعني برأي من إيدي هيزك الور هي مدافع إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ويكيتي أوروبا وبروجا روجراتنا وراسينو يعني شكلك تعبتها بسوريا اللي برأي ما وداخوازي ما سوريا كي فرنا توبة فرا عايم به فرا كولتور به فرا زمان به ولاتك ديمقراط وفدرال به واباشترين سيستم يعني نموذجي حكم لسوريا وما في متى به والناف سووریا منطقه کوردیجی تایبەتمەندیەکی خوابێ بە فدرالیە. زۆر باشە پێت وایە ئەوانەی هاتوونەتە سەر حکم لە سووریا بەم داواکاریە کورد ڕازیە بن؟ ئەس نکارم بێژم ئەوانە هاتنە سەر حکم ئەوان قۆناغێکی گواستنەوەیە مەرحەلەکی انتقالیە و بەسش بۆ سێ مانگە پاش سێ مانگ هەڵبژاردن چێ دەبێ ئەو نەبێت ضرورە ئەوانە سەر حکم بمینن یعنی وەکەم ئەرکەک یانژی مهمەک لە پێشوان بوو ام زانن گوچاوا سوری ادلب راست هاتن شامت خلال دا روجاده گو 13 ساله معارضه سوری نکاری بودش بکره فهيزكي ناف دولتي البشتفان هبو حتاني گو هاتن و بشار سيستمي بشار هاتا گوارتن اف ولاتا ايدي ولاتي سوريان گشاي نما والله پێت وایە هەروە بە ئاسانی واسە دەسەڵاتیان ئەوان 13 ساڵە خوێنە ڕێژن خەڵکیان لێ ئەکوژرێت خەباتیان کردووە هێزیان هەیە لەسەر زەوی ئەمە کارێکی هەروە ئاسانە قال لك ئاسان برایە من بەرگ و یەکژێ
خەڵکی سووری خەڵکی ڕەوشنبیرە دووەم ئەو زلم و زۆر و عەزاب و ئەو دەسەڵاتی مرکزی و دکتاتۆریەت و حکمی بەنەمالی و حکمی بەعس و یەک ئیدیۆلۆژی ئیدی سووریەکان نەما ئەو تشت خوازن ئەو تشت نەما قبول دەبێ نەما قبول دەبێ ئەو کولتورا گشتی لە سووریا نەما کولتورا دەوڵەتا مرکزیە یعنی نە عەلەوی قبول دکە نە کورد قبول دکە نە خرستیان قبول دکە نە دروست قبول دکە و گەلێک ji سناژی vê meselê qebûl nakin felberveyekê تەئیدێکی دەولیش هەیە گۆ سووریا دەوڵەتێک نەمەرکزی بە دەوڵەتێک مافی هەموو پێکهاتەکان تێدا هەبێ یعنی ئێمە تەماشا بکەن لە UN لە ئەمریکا لە کەنەدا لە بریتانیا لە فەڕەنسا هەموو ئەوروپا یعنی دبێژن مافی مەدەنیان و مافی کێمنەتەوان دبێ گۆ بێ پاراستن لە سووری تأكيد دبابة يعني حقوق الأقليات وطوائف فبالتالي أقليات كينا سوري أساس كرد زۆر باش لەبارەی گفتوگۆکان لەسەر داهاتووی سووریا چه هەوڵێک هەیە لەلایەن کوردەوە بۆ ئەوەی مافی کورد پارێزراو بێت و بەشێک بێت لە سووریای أولا إما وكا كرد مدو باش هذه السياسية أنا كسو بيانكي والمنطقة كردي بشكل منطقة كردي إدارات ذاتي هي زماني كردي لها هي واقعكي كردية يعني ولو أو نابين كردية بس خلق بين كردية وكردية يعني أو كردية بخوا لشكري خو كردن عرب جديد هنا بس كردن حكم كردية كردن منطقة كردية بل عفرين أو مناطق أنا ند نافذنا اللي منطقة كي قال لك مثلا ربك سوريا يدي حكمة بن حكمة كردادة وايك ددو ملتي كرد سوريا ملتك جيرة تيجهشتيا نشتمان پروره فكري قومي باش للسري خوايا ومصرة بسوريا كي فدرالو وديمقراطو فرنا توبي وآماده جو كارب تحالفة كي كردي يعني يكريزيا مالي كرد بيك بينا برجو ما يك مشكلة هي أو مشكلة هبونا بيككي لبيككي بقوة المنطق بمنطق نما قبول قول سوريا بمينه يعني أو مشكلة برا أمنكنا كوكية كي كردي أم بكن مرجك قوم اتفاقي بيادير ناكن إلا بردن بيككي أو نكار برد بيككي أم يبي مهمش حكومتا سوري بهلن أصلا جولاني هاتيش ببرد إيراني وبيككي بشك هبونا إيراني لسوريا فحزب الله نما وميليشيات الشيعي عراقي نما وإيراني نما وبيككي جنامين وبردن بيككي عادي هر أمريكاش ناخواز جو بيككي يجي بمين وأمجي ناخواز وبراستيش تربيجم سريس النكار بهم سريس هديشان لأكثرية إن بيدي إدارة ذاتي ناخوازن كادرو بيككي الرجاوي كورسان مين زۆر باشە هیچ هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی پێدە و ئەنە کەسە بەیەکەوە کۆ ببنەوە لەسەر داهاتووی سووریا ما برد سي اتفاقي شكل نوع شارع بريفي ئێستا خۆناغێکی أنا قناعي إنه أمريكي وفرنسي هنقو ناو بجيواني دكن وهردو آلي آمادنا يعني بس يك مشكلة معي كروك مرجع بماي أنا كسيت بيجي بيوم بيكي درخن أيام برسك بكن مظلوم عبد كار بيكي إستا درخين أنا مشكلة كيف كار درخين يعني لوك مرج بمينه إنه تبيجو بيكي نمينه في مثلا كارن توزك بدن آلي ما وفدك خوش يمكن هرن شام قوتنا خو بيجن إما كردن لسوري هنا نتوي دو يمين إما تشد أخوازي ما هي أما دين سر ماسا جولاني وفقرن ويكاري بكن قو بيكي نمين زۆر باشە بەڕێز کاوە عەزیزی سیاسەتمەدار و مامۆستای زانکۆ زۆر سپاس بۆ کاتێ بێمە بەخشن سپاس